32-godišnji Ratko Pantoš iz Prijedora, koji je u bihaćkom zatvoru izdržavao 5-godišnju kaznu zatvora zbog razbojništva, jučer je pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda na Lukama. Za Pantošem je raspisana potjernica, a pripadnici MUP-a Unsko-Sanskog kantona od jučer tragaju za njim, nakon što su primili obavijest o bijegu. Preko ovog zida kojeg vidite iza mene, jučer je pobjegao zatvorenik iz kazneno-popravnog zavoda u Bihaću. Radi se o Ratku Pantošu iz Prijedora, koji je osuđen na 5 godina kazne zatvora zbog počinjenog krivičnog djela razbojništva u pošti i prodavnici sa vatrenim oružjem i pod maskom. Kaznu je izdržavao u kazneno-popravnom zavodu u Zenici od novembra 2007. godine, odakle je prebačen u Bihać početkom januara ove godine zbog učešća u pobuni zatvorenika u toj ustanovi. Jučer je na sportskim terenima, dok se igrao nogomet, u jednom trenutku preskočio zid i pobjegao. Stražari su pokušali za njim ići, međutim imao je tu prednost od minute 2 i nije ga uspio stići. Mi smo napravili odmah potragu za njim, koja je trajala cijeli dan i cijelu noć. Rezultata nije bilo. Jutros rano ja sam napisao naredbu da se raspiše potjernica za dotičnom osuđenom osobom, kanton MUP je to preuzeo i dalje je to sve u nadležnosti MUP-a. Kako se može vidjeti, zid preko kojeg je Pantoš pobjegao nije baš visok, s obzirom da se radi o ustanovi poluotvorenog tipa. U skladu sa federalnim zakonom o izvršenju krivičnih sankcija ne mora i zapravo ne smije imati visoke ogradne zidove kakve smo vidjeli s prednje strane zavoda. Sem toga, u skladu sa zakonskim odredbama i pravilnikom o vršenju službe straže, u ovoj ustanovi na snazi je i blaži režim obezbjeđenja. Poluotvoreni tip zavoda ne može se upotrijebiti oružje prilikom bijega osuđene osobe. U zatvorenom tipu se može upotrijebiti, ali u poluotvorenom ne može. I iz tog razloga i ljudi ne nose naoružanje dok čuvaju osuđene osobe. Nakon bezuspješne potrage u protekla 24 sata danas je raspisana potjernica i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona provode pojačanu kontrolu radi pronalaženja i hapšenja odbjeglog Pantoša. Do isteka zatvorske kazne preostalo mu je još 2 godine, koje bi, kako doznajemo, trebao odslužiti u kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa, što je posljedica bijega iz ustanove poluotvorenog tipa kakva je u Bihaću.